Lengangna foreigners tribunal semduna athubada jingnaba mafamsingdagi mitok khandokadabani haba Congress ke phom palli masi oza selak training je khoi state asi mamangda khoi gi NRC chana khibagi document lai laite haina chayna ba ma thorak li oza masi hojik lamdam asi da khoi gi census pangthok chingai NRC hana chana hangadang ni haina chawba ihom ma lai ba si sida oza ge ba mot se kamai thami oza mot pi ozi je kana na palle ano oza Congress na palle ko ai masi matang je hojik se allegation khara su lai nari ko akhoi ga maru ina akhoi ga hai tare ko akhoi ga Congress ma kadi hai roi ge Congress ki matam da ILP bill introduce tawna ba khona ramani ko adagi okham ibo bi matam da tawramani ko adugi sigi mayam se iho mayam ma laigre adubu particularly Congress ki wakhalon da hai tare Congress party ki tawriba thabak policy da khoina question tawna te Congress ki question tawe na khallaga su akhoi BJP de dum question tawe wari bu ko adagi akhoi yuji ki lairiba miyam gi iho sida group khara na hai tare ko issue na thaina ba honar pagi mo ma yam chawno ya hai tare NRC ki document lai natraga laite hai bai question je sidi aina hanjan explain do traga su social media da ngarang han khoi gi kanoda bar gi conference ama khoi gi sanitization program ama sinmadu gi matung da di NRC ki document je tongan ba mi miyam na dama ma are ba document loi tagan na ko gi 1951 NRC to gi ha bi yam clear oi re ba wari se ko adubu ngasai gi moi gi marakta gi yaubiri ba politician khara ai tare mi loi mak ta hai dia de maram di kai noi ga da ai no se haijeri duni moi gi su Congress party gi legacy miyam lei moi na tawramba afaba akhoi na yaning ba jaga mayam ama adagi even politician honorable MP na hai so khoi yaning ba jaga yauri ba adu presentation dugi mawong dugi wani ada akhoi na thamningi ji kai noi ga da han ma mak ta da akhoi gi CSO amaga political party amaga manana yengba ya de CSO ai ji miyam gi vocal ne political parties sing sina haurak padagi hona leiba ki issue ke amam pukhat pada khurau thangba pan bado CSO mayam ne ihok toraga chatminer kan da lan gi ba mayam lei hai se political party khuding mak na hana khangbi o ko aduga ngasai gi ani su da particularly engon da hai tare ko akhoi amaga honorable amaga manabya de ko akhoi di miyam gi vocal ne akhoi na moi asoi bado hai bada kitang thayai na gi ba chumna tarak ta ba ma pa chapchan ta ta do adugi clarification pi be wani aduga akhoi na look atai pan badu di akhoi mayam je pandam manana pulap chapmi nei ko pulap chapmi nei aduga ngasai gi pandam manana chapmi nei aduga akhoi pandam ni ama khakta ni moina su honorable oida toan ba party sing da approach loi tawne akhoi ju party khuding mak da approach tawi sigi NRC gi matang je khanaji nainaji phone da wari sanaba adai document thiluwa mayam yawi even akhoi honorable MP da su akhoi document magi PRO da namdana numitoma Delhi da lei matam da madu yauna baina even parliament da puthokpi wena akhoi document submit tawgi lei ba ko through masama ka phawna ngam da ta su through some reasonable and qualified person hai tare ko amaina pi lei ba da hojik si NRC gi document lei ba natragi lei tawi matang sida nahan gi conference to da NRC lei te na declare to biram se ngasai gi kanona ne ba Congress ki MP na tawram ne ba honorable MP na ko adugi matung ina miyam na document lei si obi si obi DC gi da lei gi bini adu lei gi bini na loi puthok na re ba ko hari ba potsi pre verify waina process na research to biram badu da mapung phana research to biraga miyam da thambir di padau ne hai be wane ba ko aduni lei se adagi ani su da miyam gi ihoda ILP gi yosi akhoi gi hojiki 14 organizations gi leibiramba an sing hai tare ozai bo tombi kuman then akhoi oza dumni sabam dumni moi mayam na ILP yoje horakpani ILP yoje horakpa matam du da mayam loi punjal laga ILP bill je pass to na bona koda Gambhir Singh Maharaj ki matam da leiba mi si foreigner ne na kanam tan hai gi leite ba akhoi na zo hai de any representation any document hai gi leite ba honorable MP na hanjan wangang da yamna sauna hai tare ko nangna hai gi bado adu kana na ya doino ga hai be mong da adu yam toina hai basi miyam gi leiriba wakhalon 1951 gi mamang da leiramba mi singdu akhoi gi indigenous akhoi manipuri ni hai si 1951 gi matung da yanaba jaga da gi link tawrakanda foreigner habdi kona changbo mi jing do khandoga moi rehabilitation bu tobo yera deport tobo yera madu
मैम खनमीनसी इशूजनेब लाइसे अदुई जगह ngसाई 1950 का कनोगी होजिकी महाराज गंभीर सिंह की मतम की वारीसी खितंग अमुक थयाइनरगा थमकांदा मधुमदे आई क्लैरिफाई तौरगे कनाम तन हाई लेते लेरम तारगरी मधु पुथोपीब चंगी मरमदी मियाम की इहौदुबु लाना नाथैना पुनब होनबने लौजै हाई तारेको अदुगी मतुंगदा अमुक लेरिबा पोची कैनो हाई कांदा 1935 की इंडिया की एक अमल लेबसी ब्रिटिश इंडिया की एक अमल लेबसी का 1947 के सिसु अमुक चाहिए ना लेबा 1947 दा इंस्ट्रूमेंट ऑफ कनो से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट से मसी लाको मतम दा ममांग दा लेरंबा ब्रिटिश मतम की एनी एक्ट तो अखोय पुन्ने चलाइरंबा ओइगेरा अमा ओइगेरा मधु सुपरसीड तौरगा अपुनबा भारत खुनाई सिबु थादो अमगा चटखरबने हाबिसे अखोय मियामने याबा पोनेबा मसी मतुंगिना 13 अगस्त फिरान चिंगतना तोान तोानबा फंक्शन पांथोक्तना मणिपुरी निंगदम पालन जे कोई हजिसु तौरीबनेबा अदुगी मतुंगिना 1947 मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट